Ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda ku bijyanye n'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gufata indi ntera nshya. Ibi bikurikiye ishyirwaho ry'itariki ntarengwa ya 15 Nyakanga 2026 aho Amerika n'ubundi yashyiriyeho u Rwanda iyi tariki ngo rube rwaravanye ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. None ngo iyi tariki igeze u Rwanda rutarubahiriza ibyo rwasabwe. Mu mpera n'ubundi z'umwaka ushize ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 nibwo byose byatangiye aho Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa bashyize umukono ku masezerano y'amahoro i Washington DC bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero hari ibyo u Rwanda n'ubundi rwasabwaga muri ayo masezerano. Icyambere ni ugukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa bitarenze hagati mu kwezi kwa Nyakanga 2026. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika ari we Amakuru yashimangiye uyu murongo mu nteko ishinga amategeko muri Kamena 2026. Ibyo rero Kongo iyo yasabwaga nabindi no gusenya no guhagarika ubufasha ku mutwe wa FDLR urwanya u Rwanda. Kugeza uyu munsi rero tariki ya 15 Nyakanga 2026 raporo zitandukanye zerekana ko ngo nta gikorwa gifatika cyo gukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo kigeze gikorwa. Bituma Amerika rero n'amashyirahamwe mpuzamahanga babona ko u Rwanda rwanze kubahiriza ibyo rwasabwe. Ari nayo mpamvu rero ngo kuri ubu ngubu hagiye guterwa indi ntambwe igamije gukomeza kongerera igitutu ku Rwanda ngo ndetse n'ingabo zarwo. Ibi ngibi n'ubundi babirimo gushyiraho ibihano bishya ndetse n'ibindi bitandukanye. None kuba ari kwibaza abati ese koko u Rwanda cyangwa ingabo zarwo biraza gufatirwa ibihano bishya bitewe no kuba iyi tariki yari yarashyizweho akaba ari nayo tariki ntarengwa, ndavuga iyi tariki ya 15 Nyakanga 2026 kuba igeze na kimwe cyari cyakubahirizwa haraza ibihano bishya? Mu by'ukuri igisubizo naguha ni yego. Ibihano bishya birashoboka cyane ndetse bimwe bimaze no gufatwa, byamaze gufatwa mu minsi yashize. Amerika n'ubundi ntabwo yigeze itegereza ko iyi tariki igera, ahubwo yagiye ikaze ingamba binyuze mu gushyira igitutu mu nzego zinyuranye. Muri Werurwe 2026 ishami rya Amerika rishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga ari ryo OFAC ryafatiye ibihano bikomeye ingabo z'u Rwanda muri rusange hamwe n'abajenerali bakuru n'ubundi barimo General Mubaraka Muganga n'umugaba mukuru w'ingabo na Major General Vincent Nyakarundi. Ibihano rero bibuza ibigo bya Amerika n'amabanki gukorana ubucuruzi n'intwaro n'ingabo z'u Rwanda. Rero hari ibindi bihano n'ubundi byafatiwe u Rwanda mu bigendanye n'ubukungu. Ibyo ngibyo rero byabayeho rwose muri Nyakanga nejo bundi. Mu cyumweru n'ubundi gishize tariki ya 6 Nyakanga 2026 Amerika yashyizeho ibindi bihano bishya ku bashoramari n'ibigo by'u Rwanda bishinjwa gushyigikira inyeshyamba za M23 binyuze mu bucuruzi bwa magendo bw'amabuye y'agaciro asahurwa muri Kongo. Mu bafatiwe rero ibihano harimo umuyobozi w'uruganda rutunganya zahabu rwa Gasabo Gold Refinery ari we Jean-Marie Karima n'ibindi bigo nka Bugambira Mines Limited na Wolfram Mining and Processing Limited. Rero abasesenguzi berekana ko kubera ko itariki ntarengwa igeze uyu munsi ingabo zikaba n'ubundi zikiri muri Kongo, Amerika mu by'ukuri kuri ubu ngubu igiye gukazana none ibihano mu rwego rw'ubukungu, guhagarika imfashanyo zimwe na zimwe z'abasirikare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro cyangwa se gushyiriraho ibihano ku bandi bayobozi n'ubundi bakuru b'u Rwanda, ku bandi bayobozi bakuru b'u Rwanda n'ubundi mu rwego rwo kubabangamira ndetse no gufatira imitungo yabo. Ndetse ibihano nanone bishobora gushyirwaho mu buryo bukomeye cyane bishobora n'ubundi kubangamira u Rwanda ni ibigendanye no guhagarika ubufatanye u Rwanda rwari rusanzwe n'ubundi rufitanye n'ibihugu bimwe na bimwe, aho Amerika ivuga ko n'ubundi ibyo ngibyo nabyo bigomba guhagarara mu rwego rwo guhagarika imbaraga zose ingabo z'u Rwanda zibona mu bigendanye no kugura intwaro n'ibindi bitandukanye mu bigendanye n'ubundi no kwicungira umutekano cyangwa se kwibikaho intwaro. Rero mu by'ukuri
u Rwanda ibingibi rwagiye rubihakana ndetse ruherutse kugaragaza ko rutazigera rukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR ikiriho, mu gihe n'ubundi hakiri imigambi igamije n'ubundi guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange. Ibi n'ubundi byemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yamaganye ibi bihano ndetse n'igitutu cya Amerika u Rwanda aho n'ubundi rugaragaza ibi bikurikira. U Rwanda ruvuga ko amasezerano ya Washington na Amerika mu by'ukuri abogamye cyane aho arengera Kongo, bakirengagiza ko Kongo n'ubundi itigeze nayo yubahiriza igice cyayo cyo kurwanya FDLR. Nduhungire rero nawe aherutse gutangaza ko ibyo Amerika ivuga ngo byo ku itariki by'itariki ntarengwa yo kubahiriza amasezerano bitari mu masezerano impande zombi zasinye. Ashimangira ko n'ubundi ibihano bitazakemura imvano y'ikibazo cy'umutekano muke mu karere. Rero Kigali n'ubundi ishimangira ko idashobora gukuraho ingamba zayo z'ubwirinzi mu gihe cyose imitwe nka FDLR yifatanyije n'ingabo za Kongo ikomeje guteza inkeke ku mipaka y'u Rwanda. Kugeza ubu rero umwuka uracyari mubi cyane rwose muri kano karere, ndetse Amerika kuri ubu ngubu iri kugira amajanja u Rwanda ndetse n'ingabo zarwo kugira ngo n'ubundi rufatirwe ibihano bishya, ariko u Rwanda rwo rugaragaza ko rudatewe impungenge n'ibi bihano kuko n'ubundi si ubwa mbere Amerika yaba ishizeho ibyo bihano. Gusa ariko impungenge nizabura ku bigendanye n'ibihano Amerika yifuza kongera gufatira u Rwanda. Mu by'ukuri wenda ibyo ngibyo tuzagera tubirebera hamwe, ariko igihe ari nuko itariki ya 15 Nyakanga 2026 igeze nta ruhande na rumwe rwari rwakubahiriza ibisabwa muri amasezerano yasinyiwe i Washington DC agamije n'ubundi kuzana amahoro. Ariko ibi byose bibaye itariki ya 15 Nyakanga igeze mu gihe agahenge kuri ubu ngubu kari kugeragezwa kubahirizwa. Nta mirwano iheruka guhera mu minsi ibiri ishize, nta mirwano iri kubaho. Ibingibi rero biri gukorwa n'ubundi mu bigendanye no gushaka igisubizo cy'ibi bibazo binyuze n'ubundi mu buryo bw'ubwumvikane. Reka dusubikira ahangaha. Icyo nifuzaga n'ubundi kukugezaho ni ikingiki kigendanye no kuba Amerika yababajwe no kuba u Rwanda n'ubundi ngo itariki ntarengwa yashyizweho igeze, ngo nta cyemezo gifatika rwari rwafata mu bigendanye no kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe. Ndagushimiye cyane.